kubona twine swa medical clinic John clinic ne yabarwire noraguzayo byone byo kubano yetaga no chebezayo no funa counseling twine swa tours and travel John naji bashoboriro twine swa financial solution abantu tubarondere mirumo kandi te target yitu twakubire ku kuryo kurusya abantu target yitu kayenzire bamarwe ekibakora bamarwe so musha umuntu yabagenzire ko stress ya mo kunka yagira stress yodye kunka handi bakagizire stress Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media irankore Yes right abarufutire bari Kore Media TV amazina ni MC Mashwe Konkaburijo kandi program n'ekibozi no mpamvu turi ahari Kore Media TV kandi ko kuna kugambere ngo nyawe nimba ne kuretera abantu bamana abantu bebitinisa abantu batari bamwe kurugo mu nshonda zona aba businessman abeshongozi abana bine talent bona nimba sakwa nimba kuretera abantu abari uko abarkwetago buyambe so mbasho zona nimba ne kwata ba politician abebembezi abamadini brahama nimba ne kwata yo kugira ngo base kugira kutwabasa kuba ntwegesi hanga nenga sho kutwabasa kuba tugire kitwaye gamu iwe namunonga ha muntu kiyo kubona uri program egi kera kore banza ohereze program egi ugira iki bazo liking sharing mu mwana wawe kandi base no kuba no subscribing channel yetu ningashi no following TikTok yetu asagara bukimwe kibase kwankiterera mwana wanje riyo kwe nakuramsaho mbere rizoba omusheje n'abaretera ogo musheje kana muresiraha kandi oguni one of the directors ba Swa company so ubwo kana muresira kongerizo watawasa kwantagaraka nawe kandi kugira ngo tugire twaganiraho ahashonga stars bona zimwe kama cyo turamusaba rufutire bari Kore Media TV tubase kuba ntugumizamo sebo nakwakira musaba rufutire bari Kore Media TV tubase kuba ntugumizamo bari munonga azongeza iraka arisebo bari munonga MC Mashweko untaya isa TV yawe mwebare munonga abo kutagira mwebare munonga abo kushara imirimo mwebare munonga ni mwabo tutera abo kushaba abakozi mwebare munonga ni mwabo kuham imirimo kandi rizoba yahabwanye webare ni ndabahora amazina ganyine tutagisire bya CEO tutagisire beha amazina ganyine aguba kushikira miza busongaye nangwa ari nkora bambanye taswa abantu bamaswa konka amazina kazino gaketa bishitinga umanya apana Swan business niyo amazina na Habwe Joseph yes Habwe Joseph takwakira bare munonga Swa ya marobore bukwingana ki okikumi na kumoku za kumara emyaka ebiri okujaguza ninkai kuzaguza sakubaterera esimu konka twine kugambira abantu kabateraho ishani konko kwikumi na kumoku kumara emyaka ebiri uza kumara emyaka ebiri kandi omukoro tekateka guta office yambara bitu office yanye yambara ebirebe nyuma honke ijanareba ho kujya ati office twijere twahindura twagira umwanya gundo gutwazamo tuboremo abantu base kwano betegereza bamanye hato muntu office nabasa kuyana ija ariko ija Swa company nabasa kwikira nkashye nyine office zirinka imaho abaturi Boma kacheka atshindwire twaza Boma Besani ngine na Radio West opposite na office ya Prime Minister so mbena aho muntu uri kubenda no hari kwasa kubi no wakushana aho no kubasa kubuza ikibuze iki omuntu ari nka Bushenyi omuntu ari nka Kampala ari nka Arua abantu abamunkabo no shanga bari kugira ngo kwetombuita bari kugira ngo bakabere nibendo buhereza bwanyu kunka ngo nogendo shanga ngo icyo kubanza muri hare ngo shanga naza kuteresimu aruguru so oshanga bundo buhereza bwanyu atabasa kuburinda ngo bwije bumuhike abantu kabo mubenere plan ki mu myaka ebiri je mwasa omyaka ebiri tutandikire office ndizo
Bushenyi mwakoze branch Bushenyi hariyo branch yitu mu kizimbe ece kiri mu Pride Bank then ahiguro mu Kanyina ya kashatu harimo office yite ya kabiri ya Greater Bushenyi na n'izindi regions turimo tugenda mpora za kushanga Uganda yona twashikire. Okay kuna bere ndi aho inyuma ho ine natomire motokom umutawuni ehandikireho ikigambo swa naguma ntafite nije nagitomera meme rune keshatu ayo naguma ninkebuzaho naje ntinza kuja kunda akutayise nibwendeshe kubuza hata kinaniye nda oncengese nengashi ocengesa bari kutureba sa ejo motoka tugire ngo yanyu ya company niyo muri kugenderamo ni mu traveling because nke yatuwe kushanga netwara abantu ni mwecho nako mukagisiremo mu company ako nshobora kinte kininga karebe ndije ejo ibimwe tumuvero we bare mnonga simashwe nangwa nabandi mbacakumbuza ngo ibitu zo shwazi bazingati yes konkanye ndakubahamiza abantu abo kutureba abo kutagira so connectives in company kureka abo kwenda ngo tubahereze omburinganiza kandi kwishikabye taguryanyi tuguma twongeraho tukutandika akujya tukutandika tukanturonde emirimo yonka konka kutwizire twashanga ngo twina abantu binja bo kwenda emirimo kandi emirimo etaro so twazagura emirimo twabanike twagiye kora twayongeramo fumigation twayongeramo cleaninga twayongeramo ebindi hati omubere byahwiraho kwezo kwire twongeramo tours and travel ataba ejo niyo nyatawune horo kwena ngo tusoborege tours and travel hatinka swa company tours and travel hati numbana mukora cyenyine kimurwana mukora main ati obwiro bwinji omuntu nobo ine sente zawo kare na wabotine sente zawo konko ine urukwebasa oyina hoshire utacyurwa cyo kuri konko shango ine abana nabakira kugira ngo noboshenyire oyine bikuteganisa kandi urukwetago kuruhukaho so hate twarebere cyo kikuteganisa nangwa research neyereka ngo abantu 9 na mwenda abari abagwira ro mwihangere ekizu bucyona nchirga stress yes so kutwarebere stress niteganisa abantu bajya twabakoreraho tours and travel no tambara ogenda nkakabare ozankare kubunyonyi oreba mizo kuga kugenda ogaruka ko kugaruka izo ryo muntu ndisho ojeterira muti so tours and travel ntutahizoba y'abantu kuza kugenda then tumanyisa abantu bitu kumukuza kugenda hando zitu nangwa nyenda nakurugaha abantu bereke kishanja offices zito kuzukusha then abantu bamanyizo bero bakuza kugenda berundana tubagambira biza office bacumara tubatwara akasente kace barya banywa bararayo bashemerwa oba bararayo biro bibiri oba bararayo biro bishatu twareba stress takabawiremo ate ngoko rugaha kuzankabare kabunyonyi wajangu no batwara barya banywa I think ninjira abibona numbambe gitira budget omurundu tinkumanyaho buriyo mono nobonora muzana wankawe ninga numba mukitire kugira ngo bano zabunyoro ninga bano zabunyonyi sentence bazigeze bano za Kampala neze bano za nkahi neze ntugendo murundo gumwe kandi okutugendo murundo gumwe tutwino buringaniza esente zinzingana na nebi tukubaha nabyo ndindiga ati bakombereze bitoki nyonyi neza bitoki banje roza kundisa kandi wamuso mutarimo kumara wacereka konkeche mere nchi kitari bizu shana ntubasa kushikayo tukupanyisize nka hotel ando tubuzu kandi umukazara hatu wajiro kuremerwa kwetagiwo kongeraho no yongeraho nabone
Hapana. Hapana. Nabagendera bukiri ndako nkeneje ko nyine mukakashosho regere kureka waparisa VIP gutera n'umukazi bashiye kureka utanyitara TV kureka eci takakore eco cyumwamyomyo yitu one of our pillars there is fear of God. Yes. Kandi omukutina mukamatara mu bushambanye twanga abakundi n'abakumanywa mbabasa kugenda ni konka kandi aba batakakundi bakunda ndana kuri abakifite Media TV amazina KMC Masheko kandi mwana wanjye ni kugambira ngo program eje bari kugiteka mu sente babeta bankore videography na kore photography abantu basangwa mu remo rwambara kandi bakugambira ngo wewe ino mukoro gona urukwenda gukora umukoro gwawe kabasa kwa nugushemera ninga shene gubonera bashyere na niba umuntu ari yo kwenda futeze bishane urukwenda ngo bakukwatire bishane bafutere bishane abugenyi bwawe basa kwa no bashyera nabafutera je bishane byawe bakwatira je mukoro gwawe kandi babasa kwa no bagukwera mukire kake so mbone munywana banje basa kwa no bashyera nabashangwa mu remo rwambara kizimbe cyo kwa plaza ninga abandi barakweta kashaka ninga shwara wanazaka abaspaka taxi zurushohora wahikaho no basa kureba kizimbe cyo kandoze froye ya kabiri base kuba no batunga ninga bena byakurema ubundi ninga shi ori nkoko mu cyaro ninga bako mu tawoni waburabura no basa kufitera hana mbeji bakudirecting cya office zabo ninga mbase kuba muganira se mu kimare gatere ahana mbe yazo mushanjitanina bebirabira na mwenda 00 ahasigara base kuba no gambara kandi kimwe kibase kuba nicyongera kutambura je munonga munwana wanje uri okwe turukugumuzamu Joseph ningashe abatu mwete mukama wa abo kwakindi niwe kiridingire ijo iro bunagire uko nganyine muri senyi garukereke so kunabere ndaba yo kunyakancha makrin kaha barambase kuba nintunga ho bushuma still naho nshanga ho swati kumanye kibuge ki oba kiguzire cyo bunati kumanya abataba nshutata umuntu wene rukora business yawe yamushemeza bagita swa kumanya abana rero nayo nirene yawe niryaswa kureka itwe ekitukora so twenda kora twenda kwishika kachigamba kito umunyakwe kabura hamwe no twenda kwishika chetago cha buryomwe kandi satisfaction twenda kumuma buri mukora yamarwa twenda kubahaza ebitwineho ebitwasyaho twineswa kubona twineswa medical clinic John clinic ne yabarwire noraguzayo byone byo kubano yetaga no chebezayo no funa counseling twineswa tours and travel John anaji bashoboriro twineswa financial solution abantu tubarondere mirumo ukano basakushanga umuntu ekizo buce gutara umurumo ati kintu kwenda kubuzaho aha deke kirwaro umuntu member uruko bari muswa company nanye mashoye kuwarga kuna heru kuko nacyamera hongere kugura embazi twena numbara muturagura kiri kwingana ninga member naba member ari insure do muri yeri rwaro nakwetegereza nubuzo bucyo bwashangiremo umureke cya swa tours and travel ahe mutandikire iwe nubuzo bucyo bwareberemo ayitandikire no kugira ngo omwe no booking omwanya ukishikayo ushanga muri yo bingi hatabaho congestion ecya kabiri n'urugendo kubaringa urugendo rubaringwa rusya abantu kandi twe target yitu twakubire kuryo kurusya abantu target yitu kayenzire bamarwe ekibakora bamarwe so musha umuntu yabagenzire ko stress ya mo kunka yagira stress y'urugendo kunka handi bakagizire stress y'urugendo atamateka ganyimwe nagahe agumwe nagumuru kugenderaho mwana muza kuza ndetse turiyonza kuza nkareke Victoria imana amateka gahe agumwe kugeta iteswa urukweza kwikaha tukwekereza bakoreke
company twugena nitwe tukukizibwa koreki waka mwanya tukukizibwa koreki akwa nimba sakayo nyomba sigaho ngumize muze kucyakare byanje je ngaruke twita so tingu banyobaye ine kama tekimo gumuyine go kujya ati waka uno bone following amatekaga ati ngaburiyo muna akora cyaro kwenda iyo mutakora cyaro kwenda kureka tugenda n'abantu bakuru cyane cyo kubanza kandi umuntu mukuru twine mateka twine kiragiro kureka tubasa kwabona Mashweko niza nkakugambira nti utakora iki no basagumiza mu kikore ningo kireke konka wagumiza mu kikora no ineshonga bwencho no gumiza mu kikora akireba so hati nagenda naswa nashashura sente zo kugenda no garo kuna ishikayo abantu abikushaka kutwara n'abantu ba business twaba tumutwire nkamwaro nkamumbasa mwaro kuyashikayo yashangayo nka kontina ebintu bya kikamwaro by'esente yabigura kuyamara kubigura nanda kwizana hati nyoti nkamuzibira kwizana ebintu bye ngwayine kwizananye ngo niho yanshashura zona sente zanjye zahwayo kandi ubwari munayiza nakwiza wenka konko muringo murunja rya business ukora sente zo garuka kumpa atabwenche ni muzibira atakankuburuza ikibuze wakigambaje bagira ngo kuma kayo yagomeza mu yagenda yahora nkemaye yakamumbasa yaza kwakira ibintu bye tiyabasa kwena ngo mbene tiyabasa kugarukaniwe hata umuntu ugo konko kurugahana abakushashwire hata umuntu ogwe ziriye zo kugarukanoza umugarura ninga yubo mama tungire no mbota kigano mama mutakimugarura because hata nabatagarukaniwe okay ndo muni kugaruka we normally current kira ku advertisinga kira kumanyisa abantu obwire butakishije hata abantu abitukubantu genda nabo tuntu bamanye umuhando gwabo so ni nakozire plan y'abantu abindagende nabo nawargaho notargaho sente zinkuba nashashwira mu hoteli nziguma ziri sente ezitwakozesa nk'amazuta tuzikacendera sente ezitwakozesa branding sente ezitwashashura for adventures tuzikacendera nzigumarizo so ino kubasa kumugabo so mbere sente nzwaza mwazi kozise tutwazikozise tito tukuzitwara bari yabitukuzana baba kuzitwara kuno janzizi ryo mu mikono yitu kabire ntuzibagarura abo kuba one of the pillars za swa is transparency twine kuba babutuna okay so company nyene yakahobwa hati abakozi hati imbere z'Star company abakozi nimukwatagana muta twenda kusima abantu abo kutajara ba clients na ba customer twine ba clients twine na ba customer twine abantu abo kutemeramo twine n'abantu abo kusharemeramo mazima ko tureba ntugendo nisho kwiruka munonga konka tureba ntugenda burka step up tukongera akajya ko nisho tukushara iwe nkama waka iwe nkomo ningashe nkomo mu bantu abarukurira company ninga akanda bagitandikireho muri kuzokwe mukarundemeramo mukazoko mukashanganoza kwekora tino kurukura ubumwe kiri kugarra menyima kushanga CEO wenyine ariyo stiro kugaruka kaza gukora emerome yakubeneye kurwa nk'abakozi aboro kuba no shashura aboro kuba no gukora iki tino kurukura ubundi cyo kugarra mu kanyima atinye nakubuza umukozi hatemera amanyati ko iyo nka company hati mo CEO ko kuboroho numba no makira abana barukushanga ngo nebeja mubahereze emerome gukora hato cyanga amashwe ko nafite reso munajya nti nanyenda abantu abarakiriningo wanje so oshanga ngo hati ukuza kuyeta hati yo jemusere kansi imena nanka imuze koro mu rubugo kandi hati no shangana niwe CEO ni urukushanga ngo obyejumbiremo hayiro ko rukora cyo garamingo okugara nyuma tingu mayisa kugira ngo yo kushwaza ni manyisa kushanga ubundi cyo kushara rwanga kusha mu ba bosses bawe abantu bakaba kwiremera mu bakashanga bakujya kana ushate n'abasitore munonga hati kankugambira umwebembeza umuntu nabico kurebera icya kabiri okukora kuryo miringo ebiri
hariho hakigamba mu ruzungu there is physical labor and mental labor hariho kukozesa amani hariho nano okukora okuba kuri mu bitekateko so tinkumanya cyenyine cyo kumanyisa abo kuba n'obundya ndiyakora ndiyakumanyisa abantu bamanyiswa ndiyakora so nanagenda nkeyera tinkine mu buzu azironga zibanshashura eze sente ziza kwiza nzunuka ziza kwiza zurumwa mizi aginani nyeyera babatanyagire notinyine sho okay tumine mabara kuza ati kumukayo mwaza kwerege normo katigire gwagure kumukoro ko muntu yajya tatabaswa mane kandi mudakora habaki mutakwija mukakoro wanje mukabasa kwa numukora kamera yo kuteka kana cyecho ntuchukora twineketari no manya kugoya munonga abana banje aromozo udareba go nabasa kwa namanya kugoya kufunga mashweko no kunyitati abana banje tubakunyikiriza kora ningirangu on Fridays kozire hinda kozire ukakunimfuna chance kabire ninkora kabire nogo ubu kuba nimbe manje na n'ikindi kikwetagisa kuzo mwishomero kushomo kweyera kikwetagisa kuzo mwishomero kushomo okusimura no buturabe ntusimuza machine zito wanyigisa omudakika 30 nikuba nabi kwasire gende simura hatwe twatwina abantu batanu hakubura homwe ndu hati chikunse echikuretera ninyemera kandi umurimo gwa kubire ngumarwo mbwire buke nisoni yawe ecyatumire washara mu kugira ngo emirimo yoneruho abantu batandikire companies nyingi no basakora nk'irwaro ngo kwara rukozire bibirwaro ryonga no basakora swatwaza ntwavu ushanga kwasa kutwara abantu na za Dubai na za Qatar na UK naho mu Uganda barambuze burahamo basekora business yeyo abacho business zindi because ezizirwaro na twaza ntwavu zitakizire akabanze eje yo gukora ibyo byo kweyera kugira kinkebyo abacho warebere mu mende ejo yona ukajya ngo rekota ubase gukora umurimo mission yawe tebwe ecyo kubanza tugukwetaga sente nyingi kubikora kandi cya kabiri emero mote kwaho wagenda ukagura isumu igisumu yeta kafi ninge kagira kuyabo ninge kakutamo kareba tekikore byo kwenda togura ndizo ukawaye yererizo chakare no garko yeyera nabwata no gumo yeyera niyo no bworga abarsigara baragumamba yera tinkumanyo bakuturishiko mwiguru nawe turayeyera kashe no yatataze mu sendesho takumanya yo cha kabiri abanyankore mbagera ngo wanonda kugendo rugendo ringo mutambura nabandi wanonda kutambura nubwira kuraka mutambura wenga so itwenkaswa twenda kutambura urugendo ringo cyo twetera abandi omirimo nyingi umuntu amaze renkasina ya 6 atine murumo ningashi oine degree atine murumo ukabire no muhabhabuzi because hari abana bo rukushanga badyokwe abazire konka ko kumugambire murumo nkejo mazima no yareba uri nkuwa mujuma mashweko kujya twinemirimo yo kirininga yonka iwe nutumanya abo kirininga none ngamba department ejo nende zo nikimango mujine nende zo nikimango mujine kana n'ikindi omuntu okokubushomere kikabire kirungi wakora umurimo gwoshomere konka shugwabura gwabura to kuzaguma abo kubantu etanga sente twetanga sente hona kuzantwetenga sente so omukoro ogotarayeje no shanga wagufuna mu cyango singo gwashomye hati nyondi umushaka kimanye nyondi umushaka ninkureba imikono yawe nerebwa ngeke mafutere kika apa konkicho chikunze barakora imirimo ndizo chikunze barakora imirimo ndizo chikunze barakora imirimo yaswa chikunze barakwiza rero mnonga kandi kirari nkore bedia ukikomira program y'kibozi na MC Mashweko kandi turoherizoba
twine one of the director ku Swa company kandi wamhura okuyabasa kwanaija arukugambira Shonga Stars mwana zimwe ningashi arukugambira we okwabasize kuba natandika company okwabasize kuba n'abakora bakija bongera mu okwisa ahahi bahikire so turi kwiro kwendera nanesha ba umwana Joseph obase kuba nogira at least message yuwahereza aha abana nkabo ningashi aha abantu abari mu rurengo ngoro rwawe abari uko basomere bine sente unka still kugaraka bakagayimirimo mbe nani ngambe cyo nimba ningamba na munonga hamenyeto ugire at least ecyaburo cyo wabahereza tukumunuzam tukwero kwemera kandi urukubasa kuba no bashomerane namba zawe ukubagambira nayo wako no kuba abakoni bendebermo kubakubasa batunga tukwenda program babare munonga okubura sente inkumecho kumanyisa ekingwendo manye haro sente haro no bugiga esente no basa kufuna rizo no basa kufuna sente no basa kugendo yibe no wafune sente azanka swat kweje secho kure kantweje sobugiga hato bugiga no kora kandi obugiga kukuza kwiza no bwiza n'emice bwiza n'ebintu bingi kandi mbutwaro bwira so abantu kuba kureba obwo bwiro munogeza ko kubo mugiga bakureba nko tar serious bakureba nko buzubo murumo bakureba nke bwashomero ku bitaro ati ekinkwenda kuhabura amenyeto amagara naganyu life ne yanyu nyunkanye nima mbere yimukorabamu timwe mwagese so stay focused kandi mwabi abokora nitwe mugumeni itwe mutwikirize imirimo neza kwiza sentence za kwiza ukanchi kutwara ubwira then akugaye mirimo twakubire ntugaye mirimo kokano shanga environment yorumo erukuza ati mashoye kwegesha chugumere kusanga amotoka yakasasoro kandi kujya bakweyera abakurundana kasasoro n'abasuru ningati bakufuna sente konka abantu kino kucera abateganitse kujya ogunwo twantureba ogunwo twatureba sente naziha so abana nico bakutinecho bati itwenka swa nico kitugenderire kumara ntwenda tube gap ya ntwenda tube omuguha bwo kutemberaho kufuna emirumo omu burengero rwizoba na Uganda yone then ekindi kinkwenda gamba abantu abandi abari mu batoreba abantu mwentu bashaba mutereze emirumo mutereze contracts mutushaba abakozi abo kubahi mutari tine kitukubasa mutubeshengereza omutima murungi turubayayi twine obushonsore kibwite bwo kwereza emirimo n'ubwo kufuna emirimo n'ubasirwa byombo then inshangwa boma nkuko nabagambira opposite na office ya prime minister then ahandi nshangwa bushenyi omukizimbe cha Pride Bank government tumukagire nka abana kabosire abenja bamuko bakora company kezo bashanga bazo mu government bahandika bagira kivugira trust agire government ko yabasa kwane bakwatiraho kandi ni mwene ndeba ikintu nicyo kimwe company yanyu tero kugira ngo kuko urukureba izindi ushanga buri muntu nuko basa kwemara yanyu mbeno kare ne kwa munonga government because eriyone yahibira demermo bagitegereza ushanga mwana baza kushora hariya batinde mermo konko shanje ngo hatimu munene mu kirwanisa kugira ngo batereste abana bumugire ko mwabahereze mermo bakona atimu tine ngo kumwabasize kubona mureba government akagira ko yabaza kubona bashikaye kugamba ibyo nebahama inkuzabugamba ibyo nebahama byiti inkuzabugamba kozi kubugamba bakujyanga kashi abwencha ababa basupportingire ito batara supporting batebyo nebahama inkuzabugamba ekinkwenda mbagambire ne namba yitu yesumu ya office 0 ananina 3 2 4 eje namba ne koromu offices zone ne koromu ya bushenyi ne korana mu yambara
ahandi mwebare kutayayisa mwebare kutukunda tubashabira obusingi tubashaba mugumeho ndi Joseph Ahabo. Alright, Joseph Ahabo kandi umwe umukorwa muri Swa company. Ninjye ati banywana banje mwe n'abariyokwe mbase kuba amazima muri supportinga company gininga shimbase kwa mbahereze normo imabantu abariyokwe utakaje tukatura hare katuringa iwe kikuru batera nambeje yakushomera kandi mbase kwa mbahereze normo kandi ni mwabana bariyokwe muri cyo kuzumu cyaro kashanga waza washita mu mano rikitore orwanya bunenge manyori kitontomo cyantomo kazo urushenyi uriyo kwa hansi zishakaze akahuku uriyo ko shitami ohereze senior 6 ngo tokwena ngo atiri stagire waza gukora kubara akore ibintu bakorera batanu nako gumukera kashesho tire mpari yawe yasuti ogorere ozomukata ono tere matatu kora zirije mu ihangwe uyo buzabuze uri amandaza gumukata woni ebe tibukugasha basa kuba noija bakwereza umurimo utandiko korenke iwe mpora noza konera na connection zindi ubase kwa no muntu wamane ombere bo mmesho program cyakire kibozi mugume mutakaragaho kandi nimbagama international mwena mbase kwa nuza Massive Records neshangwa katete muze mu recording nabo ahasigara buri kimwe kibase kwa tamburaje Kore Media Fair ankore Kore Media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Kore Media Fair ankore